Today we gather here for the awareness of our Delhi Chalo Abhijan. The 47 Ambassa YTF has organized a bike rally. Now we are going to move. Firstly we will go Upanagar and then Sari Charmel and then Ulai Hadukolok and Ulai Gondasara, then Simbukchak, Kochusara. So I appeal every section of the people to support and join hand with the YTF of 47 Ambassa constituency. Delhi Chalo Abhijan je bubagra samani. Obono naharui no chini dini bike rally. O bike rally je chini je Ambassa joto 47 area dong mani chini jetu area kelayo. O area jung berai nai chini bike rally kai nai. Je chini o je chini dabiro jate success ngai bagoi tai success khaina bagoi jung bubagra no ekebare jung thanthonu jung support khainai Delhi bo thanglai chini use ro o dabi tui secretary di baleni bokno tui jung asta chini borok je tongnai chini borok do phatonai borok no chini je demand no tui abo borok no bo icha mane suri thu chini bagoi je chini je greater di balen je sanmani obo jakti mannang thung hinui ang mane joto chini bokoro no suri thu hinui ang Sini bubagrani mutun awota terlai situn Sini bubagrani ima ini mutang situn Sini bubagrani mutun awota terlai situn Sini bubagrani ima ini mutang situn Chungo khali janai ro Lo como recanta, chungo thangai tangai ro, lo pari serang melangkah. Kini bubagrani mutun